apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agtugaw ka pa'y man tagsarita ta, George. Ay no, may papanmanin itian niya manang nemya. Di mo man ibaga sirmunan na. Ibagaman tipod no kanyak. Agar-aram kakanumat kini Ilma at Tagalaod. Agar-aram? Isumat ti kunada. Apeng inlimad mo ti maipapan iti day taabanag kada kami kininanang. Saan ako nagdadaton kang kuhanan niya? Di ka man nagululbud si ka? Saanin tayo naklunak mo tayo. Anya? Nobya ko ni Ilma at Tagalaod nga iksti kumpare, manang. Anta ka di parikod dita. Unay kan, George. Apay ka di? Nagadua babae dita. Ni Ilma pa'y laang mat nga ekstigayam mo. Awan damutan ka ni pare Mayo? Wen angam no siyak a makakitkita kat nagalas launay. Anya jay nagsaritaan nyo kun ni ading mo itay. Asinaw tinobiyana. Ni Ilma nga ex ni Mayo agayam na nanang. Ay nawaw, kaano pa'y? Dayta ti jak amo nanang. Nana, anya mo nga tatinaknakan jay kabsat mau. Nakunampay nanang. Nagadua babae dita. Dayjay pay laang mat nga Ilma tinapili na. Aw, sa mga kiiday no adda maibaga ni Mayaw. Ni George Smitten ati makaamong agpalawag kun kwa na nanang. Si kamot ganti lumabas pare Jones. Sa dino ti papanam, mayat ti porma ma. Adda date mi ken Ilma ita pare. Ay nawaw, husto ka di tinangag ko pare. Ni Ilma nga ex ko ti kadit mo. Wen pare, nobyak ni Ilma nga ex mo. Anya? Nay, agim-imon kan samot pare. Samot kit ti pare? Awan makagapaw tap no agimo na kanya. Abay nga ruda kas tatitsuram. Kas lagbabawi kamot ten anak iwin na suwas kang guana. Si kakit dimot pare. San akas ken Ilma ti babaeng arapa-apag. Isungawan makagapaw tap no agimo na. Sigurado ka. Ang mga nuintun madamdama katapalan naktaw. Awalan bibiyang ko iti dayja babae paray. Napayagan nga linipat ko day nga Ilma. Gets ka, agan anad ka paray. Abay ko mga agan anada. San mo nga amaw? Nanya ti kabailan nga aramidon dayja nga Ilma paray. Nanang, kitain nyo man no may bagay kanyak ti kawes ko. Sa dino ti papanam Ilma anak kaw. Ada ti date me kan ni George ita, nanang. Aya. Wen, nanang. Ay, bagay mula una iti kasta abadom anak kaw. Ada ama in love ni George kang ka no makita na ti kasta alangam. Nang, ti kinapintas ko, tinaka-inlaban na kanyak-kanya. Kasday mo lang na. Pagditan nyo nga minan. Ijay sentro, nanang. Mayat ijay taado ti restaurant. Ay wala. Ado ti pagpilian niyo. Nakunayo pa'y, nanang. Nang, ni George tegbus-businan. Alala-mapan kamin. Di take out ko Di mo liplipatan. Agyaman ak unay, tain libre nak, George. Awalan yaman na Ilma. Ang mga no, dapat kahit mo agatangay. No, kahit mo akanay. Agmulta ko man, no, okay lang ken ka, Nene, ako unin mo ti cellphone mo. Uwan nga, Rod. Aday ta, inidib kon. Amuda nga adda date ko ita, agtawag da pa'y laong mo. Sino da Jaya? Ay, kwa, ni Manang Rina. Kapsat mo? Ay, saan? Kasinsin ko lang. Ang mga no adda na pating nga ibaga naging ka. Kasinsin mo magandang tawtawan. Nasaanan?
I-text ng tunano niya at ibagana kanya. Disturbo lang iti data. Ang mga no, agpatulong manon data kasinsin ko. Ni, si kamot gaya, Mayo. Sino tayo dyan lalaki? Ni Dennis, intulod na klaang dito'y paradaan. Tadati na patag-alakad ko. Damot ni Jones, ano biyang? Apay saan nga iso ti itiks mo? Apay ang masapol sa bali a lalaki, ti mangimotorking ka. Amo Mayo, no maipapan iti day tabanag, awanan ti bibiyang mo, ta ex kalaangan. Kat ni Dennis, nasingit agayam ko day jay. Nasingad na gayim gayam ha? No saan ka mamati? Di saan ko naparikot data? Aging gagayam ita, kat saan ka nagbalbalay? Ibagam tumaring kanya ka nasingput ka. Iso nga ado ti lalaki, agayim mo ha? Una yan. Dita ka man laangan, papansin ka man. Awanan! Kasilaan ni Jones sa kumparek. Tanakatumpong iti babae agarampiat. Hoy, urayan niya pa iti ibagbagam, amok asaan ang makiwin naswas ni George kanyak. Ngamin, ayayatan nak unay-unay, kat mariknak mat dayta. Pare, sigurado maklat ka iti bagaking ka. Ano? Anya man ti bagam pare? Naranaak ni Ilma, iya paradaan tayo pare. Anya kumaita no naranaam, nabayag mutten nga awan kayo. At dati sa bali alalaki anang itulod kin ko na itay. Di nakman ang awan siga. Pudno ti bagbagak pare. Nasingid ka no agayim na tayo lalaki. No dadumagat okay lang ngamin kininanang na ti kasi nga aramidan na. Narigat ti maikamang ijay pare. Amok ibagbagam laeng dayta, tapno madadahil ti relasyon mi iti ex mo. Kas gayim mo pare. Konsor na laang kin ka. Nagdala na kung dagita. Siguro, kaya't mo ti makisinublan kin Ilma, iso akas tamo ti ibagbagam kanya pare. Makisinog lang. Awanan dahi tayo ti plano pare. Kas kanahin ko nga ibagakin ka. Saan nga isaw ti babae nga arapa-apat? Oo, amok na kita kay style mo pare. Kaya't mula ang apirgen ti ex mo anubyak ita, iso akas ta ti bagbagam. No sakti ka, di kan makibiyang iti relasyon may. Nawatab! Samutin nga umay ni Mayo dito'y balay. Ay nawaw, ita niya aga po nga umay dito, hinanang. Kaisigod mat nga umay no saan abisay. Diyakon kaya't nga umay day dya lalaki dito'y balay. Unay kan anak ka. Gayam mo magdajay. Idilaang, saan nita? Nang runa pa idinaamuak kayat na virgin tinasayat alindangan mi kin Elma. Anya? Di mo man sobraan ti istoryam dita, George. Ah. Pudnumot asarampiting tinobyam. Mamartak pa'y gayam. Kan may sa, pagan ano kuma ni Mayo tinobyam, kat adamat ten tinobyana, nakapimpintas pa'y. Saan lang aday ta? Nasingpet tinobyana ita. Saan akas itidaduma dita asarampiting. Dayta ti pudno nanang. Tidamag kukot sarampiting day a babae. Isu kanumot laang tiga po na ang nagsinad akin ni Mayaw. Simot jay kabsat mo no kas tagayam tinubyan na. Dayta nga rod mo tibiyag akayat na nanang. Takderan na Yeso mulagayam ang nakiwin naswas ni Mayaw. Daytoy mo't George akabsat mo inaram na may. Amupay, no anya tinaknakan dayta George. Naimbag kumamot ano adadenggen na asao. Awan mo nga rod. Nay, ka anya nga rodon ti aramidon tayo ngay. Baybay antayo latan ananang. Tapno mapadasan na ti maibagbagakin kwa na. Di na amo ti agpili iti babae. Ay nawaw. Asino mo takabidyo kulmaw? Ni Dennis nanang. Manain. Umayda ka no kadagiti gagayim na dito'y balay nanang. Anya ti aramidon da dito'y ngay? Agsyat da ka no? Ay wala. Mabalin lang tamay. Ay, okay lang ka na kayo nanang? Okay lang. Basta mangalada iti pulutan kan ladies drink. Sige, i-message ko nga ron ni Dennis nanang.
Isaganak nga rudin ti ice kan shotting glass. Na, kasla agdardaras ka mo anak ko. Apay ka day. Ayan ni George nanang. Mada iti silid na. Apay, anya ti masapul mo, iti kabsat mo. Ada na patag nga ibagakan ko na. May papan itinobya na asarampiting. Ay nawaw, anya day ta anak ko. 5 basak iti paraangan da ilma itay. Kat nakita nga ado ti lalaki a bisita na iji balayda. Mayat ti kakatawaan da nanang. Ay anak, ang mga nukasinsin na laeng may. Imposible mat Masapul ang makita ni George ti nakita. Iti kasta kat di na panunutan nga inuulbud dagiti idandanon tayo kenkwana. Nasaysayaat no makita a mismo dagiti matana. Unay kan manang, makapakigtot kamot. Apay ka daya? Jay nobyam. Ano? Apay tinubyak? 5 basak iti paraangan da itay kat nakita nga ada ti lalaki akadwa nang agin inom. Oo. Sana kasta tinubyak manang. Nakita lang nga rudin ti dua amatak. Mamartak ti sumarampiting anobyam. Sana puno daya ta manang. No di ka mamatay, mapangka iji balayda tapno makitam amis mo. Tapno amumot ti pagluglugaram Naimbagngal daw yun, nana. Hindi, di mo maibagbaga nga umay kagayam. Anya tigat asawan dagiti makitkitak, nana. Nabarbartek mo dagiti tattao dito eh. Agraman da kayo. Gayam ni Ilma dagita. Anya klase kayo ngayon na? Apay mo ta pinalubusan nyo ang makiinom tinagduduma lalaki iti anak nyo? Wala ata dito balay lang may. Uray pay, amo yung adanobyo na. Anya nga ron ti marami na. Kay sumat ti kaya ti anak ko. Sino ti bisita tayo? Elma, apay ang kasama tayo? George, kamad gayam. Nagalas man ti kastang aramid ti may sa babae. Anya ko maita. Asa na bali? Tasan tamat anag kasar. Ah. Kan naginom kami lang mat. Nawawanan ti bagam. Mabalit mo ti pumanaw. Ni George kaday ta kasarsaritam iti silpon mo anak ka. Wala nang apapaan nakmanin. Anya, mudtoy man day ta silpon, tasyak ti makisarita kang kuana. Abdi na nang. Hello. Hello, Elma. Iti anya agapaw nga apaam ti anak kaw. Awanan kay ti bain. Magbagak lang mo. Tamadadaal mo ti relasyon mi ano kasjay akanayon dar aramiden na nana. No agsasaw ka kung amlan asino ka. Nakabutbutang magayam ti makiasawa iti anak yo. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanya. No kastamad lang gayam. Kukayon ta anak yo. Agwin na suwas kami. Pag ano ko nga ito sa rampiting anak yo. Bastaw sa alalakay. Kalangit nawala ng bera. Ay, panagkunam Ala. ka day. Nasaya at tikas tang aramidam, George. Di na pagkabiyahan na nang amok tararamidak. Ay, nawaw. Gapula ang iti sa rampiti nga babae at barbar to kamutay. Jaklaim pagarob. Magdalena mo gayam na dyan nga Elma nanang. Magdali na mo asasawom dita. Babaeng para sa lahat ako nada nanang. Sarampiting. Babae. Idi pa mo nga may nga ibagbagamikan ka. Ngam di mo mo nga rudpat tiyan. Ginoram pa iti kumparem. Idi imbaga na asarampiting ni Elma Anubiam. Ayam dinapatag. Gitna mo aktig kalukwan na. Pag-alano ko nga ito sa rampiting alobya, kan konsintidura katugangan tubig. Ha? Apa yon George? Di ka matagtagari dita? Awan bibiyang yukan niya. Ay nawaw, babae manan ti makagapaw? No awan ti maitulong yo. Agulimag kailangan. Si kalangarudan ti pampanunutan may.
Kasta pay lang mo ti bagam. Sikan tumag ngamin, di mo amo ti dumngag. Kunak tubay kat. Pabasulan nakmanin. Ay tatalaga mo't abasol mo. Anya ti kunam kinmayo agayem mo. Pir-dyan na ni Ilma kang kata umapal anobyam ti ex na. Ni manang mo't. Ipalagip na pailang. Nakababain mo't kinimayo no maamuan na ti kastaan na pasamak. Sa painap-apam iday. Pudno ka day tinadamag ko na. Nagwin na swas kanumat na George kin Ilma. Ay, wait. Nag-breakdown Apay, Mike? Win tanaamuan na nga adda tiyaw awid ni Elma alalaki, ijay balayda. Agasam ta agiinom da kanu pa ijay. Ay, nawaw. Saan lang aday ta? Konsentidora kanu pa itiin ana. Katno day ti di mi nagkinawatan kin ni Pare George iti nana. Di napat yan ti bagbaka kasarampiting din niya babae. Talaga siguro pulida ti kasta Nabayagan na nagsina kayo. Ang maging gaitakit kasta latabay aramidon na. Wan, atang gatal mo day jay ama isa nana. Sakit konsentidura mat ni nanang na. Narigat ti may kamang ijay nana. Maray, agkapita pa ay. Agyaman aklaw na pare Mayo. Anya jay nadamag kaw. Nagbreak kayo magayam kin Ilma. Una, tasarampiting magayam amaysa. Imbagak mo ti may papaniti day ta pare. Tiyam mo kahit ulbud mo day jay. Pay ko mga ulbudang ka ay. Isungarot anak iwin na suwasak mo't lang king kwanay day. Tagatay lang niya babae. Ang pagyaman ng latan tanaam mo madagaws. Un nga rod pare. Nimbaglaangin na, sa saan kami pa nagkasar. Una, narigat ti madan ita asawa sa rampitayn. Kan katugangan akong sintidura. Sakit ti ulo day ta pare. Naimbaglaangin pare. Un gaya. Agkasar kami ni tinubyak kintin umay abulan pare. Pudno? Un pare. Umay kanto Anyat amam. Ang mga nadamam amam ijay. Ayaw na pare. Umayag. Kita lang anta pilyong mo ito imbag ti babae nga yatang. Dahil saan ang asarampitayn. Tapno naragsak ti biyag mo paray. Ay, nawaw! No amom aluklukwan na ka, learn to let go ako nada. Iti kasta kat addatal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hayring ti wagwagan iti batog ti pagtrabtrabahwak kati bakit? Agkasapuran da kano iti sales lady. Anya ko maitan, hiring da? Kat ag-apply ka Ay, nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mo mat kaya. Dati na birukak at trabaho klakay. Ay nawaw, anya mo tatrabaho na ita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot je adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita am abakat. Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya?
Nay, nagkapuan teletsyon baboy, bakit? Ket ginatang ko Ada kwartam? Di mat imbagak keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwa lakay. Ay, kita bakit? Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika, ag-register ka matan. Tapno saanan amasapol nga agbambannog ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min atap no maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo matan dayta Ay, kasano ngayon dayta? Jak matan mairwar ti kwartak. Jak matan maiwithdraw. Ay, masapul gayang nga ada ti maimbitang ag-register mo't. Sakit dakkel ti in-deposit ko. Nay, adan samot parikot mo bakal? Kasano mo ngamin lakay. Jak matan mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita nga ag-register. Anya, Kasano dayto yun? Sakit dakkel mat ti in-deposit ko. kunaktupay ken ka. Amangan no pud no ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita nga ag-member mo't. Pangasim di ka agar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na iti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakun mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangag parparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka ding. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kakpay lang. Ada amok ang mabalin mo apagtrabahuan kasinsin. Anya dayta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsen? Agbuya ka laeng kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsen. Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho kasinsen. Panunutek pa'y man kasinsen. Okay, ada kang kadayta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka ka din? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti maswildom ijay. Dinamag ko ti gayem ko, kat na ibaga na anarigat ka numot gayam tag withdraw iti kasya at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta ti imbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laeng anak kao. Amangan no malugi ka matakas ken kuana. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanaway. Adda akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka ka din. Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na ti gayem ko nakapadas. Ay nawaw. Asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may. Dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Diyak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta.
Pagkwartaan na. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan nyaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuun. Iso na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan na. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat day ta Ay wala. Mayat talaga nana. Nalakalaeng. Anya ngay. Kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam kompleto pay ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istor ko inton lunay ta isuro na kwan. Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo? Wun ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjay nga application. Anya? Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunes lakay. Ay, kasi mo it na sino man day ta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot kan kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga adda ti may nga ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino ti mayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwartak. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige. Kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbeng laang nga abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni Katay. Ha? Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni Katay kunak. Masapul ka no nga men ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka no mat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigon itigayim ko ang nakapadas iti kasya ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, numan-mano. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti maiskam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay saan gaya man? Anya? Jakon ituloy ti ag-register, Katay. Ay nawaw. Saan mabalin ti kastaan, Nana? Saan ka di nagsaritaan tayon dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse, kat narigatan ka no ti gayam na anaka-withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga dayjay akasinsin ko No panunutan anaimbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na Nana Leticia. Dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga road. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyaw. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan kapo kada kayaw. Ang mga no kasapulan nyo ti trabaho, Nana Nilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job, Nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application, Nana. Agbuy-buya kayo laang. Dakkel ti maiwithdraw yo dito, no ag-register kayo, Nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita.
Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita? Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awid raw, nalakalaang, ngam no may kadwa ay awanan, agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Day tatipod no, iso ada kayaw, no agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw, saan kat atay inuulbawd. O na yan da dya akatay, Apay ni Katay, marinilay. ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idi jayan na. Dayta ka day, jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi napalabas abulan, maray. Naimbaglaangan taadda nito't si anang ibaga kanya. Saan apod naw ti bagbagada na lakalaang ti agswil daw? No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwidraw. Hay, na yon ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswil daw. Imposible da ita. All budan da kalaang tapno agregister ka kat makakumisundakan ka. Adaman sa lutsudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Di ko na nakantot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadad do mga ibagbaga na, inuulbud laang. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Day tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka dagita nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibaga da amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mo't kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga ti gayam ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da ti pada da atao tapno laang adakwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakil unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat saan da nga agul-ulbod. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana. Saan mo't kit di nga amin kat iskam, ngam addalat na. Ibagada amayat daytoy uray saan damot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaluko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agul-ulbod, kasi? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamot ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw, kandakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell? Common sense mo Common sense. Naragsak ka kaday, no ti kwarta agas gastusam kat naggapo iti pananglukaw, iti pada matao. Diskarte nga rod day jay tapno ag-member damot. Ay, awan mon kasi. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo, nagiti may sagmak, gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang, ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamot ten kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbitaam ida, ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da, no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Apay kasta ti kawas mo. Ada interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dadyang application. Agraman po unak, awanan, saan mutan ang nagsubli. Tinapatag kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't kit di Bidrot ko mo dayjay ta nagpaluko
Gaputa naka-withdraw ak itinaminsan kat impagarup kon amayat day a trabaho. Pagadalam daytan napasamakan ka bakit? No legal at trabaho, awan tinala ka. Wen, agpakada ak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tantulaan ti agsarita inton malaw. Okay, agan anad ka mahit bakit? Kita ma, tama nga naadamanan ijaya da nga isi ni ijay kat patsyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma timang loko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, arami din tayo kuma babaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek? Wen tatang, ilakad dagiti papeles, itikas na kat legal ti amin. Di ka mababalaw, nukas tati kayat mo nga ramidan, anak ka. Sipod pa'y idi kat planok dayto yan. Saan laang ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Kat itata naragsak mutan iti dan na ti sabali a babae. Panawon mutan tapno aramidak ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ka. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat, tadamot problema ti matris mo. Inaklon kon asi pupuso ti kastoy akasasaan ko tatang. Amok nga imposible nga agsikugak. Ni Valerie laangan tinamnamak ita tatang. Amok nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta, anak ka. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanya. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto ak. Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenrol ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian yo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man ammo no anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat napay atulungan ti saan na akadara ngem dagiti kaanakan na. Kaya't nasiguro mo't ang mapadasan ta agbaling nga inaa. Sa bali lat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwartahan na rin bakit? Noon niya man ti desisyon na uno plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, tanagrigatan na dayta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto ti kasengar aramidan na. Agasam ngay tapagadalan na pay dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga ita ti aldaw, Brian? Dumtang to ti panawan nga agsangit dayjay amarivek. Unay ka. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pay kiti day tanga ampun na? Ay nawaw talaga.
Ni Marivic nga'y tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pa'y day tang ampun na, tamatulungan na. Dagiti nga'y kaanakan na, awan, di na pa'y maikan iti allowance da. Nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo mo't kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti day a Valerie, itad na latta kuman kadagiti kaanakan na akadara na. Nya, Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan kenkwa na inton kumapsot, kat saan mo't nga rod nga agsikaw. at damit panunot ti kapsat mo. Nanakam ni Marivic. Pat-check nga dati plano na para ti biyag na. Ay na, diwa mo tatang, saan analaka ti agsasao kunak tumat. Ang damit tiniti kapsat mo dayta ah. No may papaniti dayta banag. Isumiteng ti makamong ang desisyon para ti pagina. Agrubuata kun, mami. Mabiit lang nakong. Ada ka di ibilin nyo, mami? Naibus samot ten ka allowance mo. Adda pay laang nabati. Sa anak mat nga unay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita amangan mat nagbisbisin ka iji pagadalan nyo. Saan matkit di, mami? Awan rumbang apagdanagan nyo. No maibus ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, mami. Agrubuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain ah. Tasan agastadora ti anak mo Marivic anak ka. Siya na kasi tinado mga ampun dita. Saan mat kiti tatang? Banag apagyamanak launay. Aga sumanday ta apan ang isakit mo iti ampun mo, Marivic. Oh, anya manan ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mo't ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa'y ti tumulong iti sa bali a tao, ngam ti tumulong kadagiti kakaanakam. Saan asabali at tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara day jay nga ampun mo. No siya, imbilang kun kaspud no nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adagiti kakaanakam ti tulungam. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam to dagitang aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Apa yan nanakaw? Nan ano ka? Diya ka mo tatang. Basta maditirik na. Nawa, agpa-check up ka nga ro dun ah. Wan tatang. Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay matan. Uweng, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apok. Uwing gaya, pagpa-check upan nyo ay inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasaya at bignarod no kasta. Tapno saan kay amarigatan nga agkomyot. Asino yung mawag bakit? Tinalaing akabsat ko ah. Anya tinyawag na keng ka. Adda ka no yung hospital ita. Apa nga day hospital? Anong tikapsat mo? Diyak mo ah. Kimaro siguro at an-anayin na. Ay, gat mapan mo sa rungkaran ah. Masaduta. Kan may sa, busy akmat laang. Da siya naging Cheryl nga eh. Ay na, sigurado ang masadut lang dagiti anak mo. May mayat lang tamot ano bisitahan yung tikapsat mo. Ay na, kas na kunak itayan, busy ak Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitin asarong karak day tatao. Di ka agungot abakit. Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumat ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw. Kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikasun ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglain ngayon tamayatin tirik naman akaw. Wan nga ro tatang. Saanin ang mabalin nga agbanuga. Di mo unay ngamin ah. Numabalengkit may salaan kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti agsurrender. Naimbaglain ah. Tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mangampon kini Valerie.
Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanak idi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awan da nga agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kaslada kas unay ti ampun ko. At dalat taday-tay ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda day tay ti tao, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Rubey. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw, kat awan kayaw ngagpakita. Ura edi masansan ti panagapat aki ni Fernan, kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod, tatang. Hey daw, saan arasunday ta anak kaw? No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit. Ngam daytoy ti tandaanan na, tatang. Awan tinamnamaan na atulong, manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga, kat madlaw ati kwarta lang ti kabsat mo ti pagin-interesan yaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na, tatang. Ya. Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kabsat ko. Noon na saya nga ibaga, pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag kaw. Kat anyangay, naragsak kan, Maribek. Ay nawaw, apay akas tamanan manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan daan nakapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok ha? Sipod pa'y ide, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Isu a pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung nga imposible nga agsikugak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y balay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu manang. Saan tay ko mga ipasa iti sabali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, Mami. Sa dino ti ayan nyo, awan mat tao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital anak ko. Anyat ar-arami din nyo dita, Mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti kasasaad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay ko lakitaan ni Apong, Mami. At da pagluganam, Ag-tricycle laklatan, Mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Alday, ang yaman ak launay apok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wait, isubat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agan-andat ka. Agpakadaakon, Mami. mala, agan-anad ka anak. Ikandadom ana imbag ti balay, When, Mami? Na ospital mo't gayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay daw, sarungkaran nyo mo't Busy ah. Kasta mo't akanayon ti bagam. Busy ka akanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagi jay pailaang mo't ti kunam. Saan damot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamuka man lang. No siyak, sarungkarak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, no mapan ka. Di na kampilitan. Iso asaan anak kaadal dagiti anak ta. Kasta ngamin ti panangisurom katakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang, no anya tibilin ti doktor, iso tiaramidan nyo. Wen, anak kaw. Ni, apay kasla saan kay anaragsak anak kaawit tayon. Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sa balit ti ugali na.
Iso apa nagkunak, husto lang ani Valerie ti tinulungan ta, tatang. Ngamin, isumat ti mangisaksakit ka data. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga rod, tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanin tayo, mami. Apong. Wen, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay, tatang, mangantayon. Umuna kayo namangan. Sa anak pa mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin, tatang? Masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, intun madamdama. Naimbag man ta nakaruar kayo matlang adagos ija ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkara di ospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Tiyan niya, tatang. Maawatak itan. No apay amas pinili ni Marivic ti mangala itampon na. Ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay manay. Tatila mat ibagbagana. Anya, Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanya kon. ay nawaw. Aging ka kadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at tao ti tinulungan ti kapsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot day jay. Isu damot tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit? Gusto lang tinaramid ti kapsat mo. Kita kat agapit mo nita. Nasingput ngamin jampon na. Kasta pa'y lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan latam mo. Sapay sa bali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Nanya mo tin sursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isungaklo namun bakit? Amok aday nga ugali yu ti may sa ama kagapo. No apay pinili ni Marivic ti tumulong iti sa bali a tao. Ngum ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! At datay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma. Ngam no maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Isu adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. An-anong tadara, Francia anak kaw? Ni tatang mat, syempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-adago si target customer mo. Un tatang. Sigurado laang anadalos ti dara ginatang mo. Syempre, mata. Pabura kang pay, anak kaw.
Ay na, sayang tigasol no paburo kag pailaang tatang. Ay, daw, panunuto mo na ito customer mo, ah. Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang tatang. Amok aramida kanya. Padamat gayon, Betamax ala kung bakit. Ada. Lakwan nakman nga ron. Taramanak no na imas madlaing. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa nga Betamax na rod mo tiket ko. Ay kwa, awanan. Nai-reserve na nabati a Betamax. Iso nga agpili kalatan iti sabali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue. Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. No kasta. Aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, iso anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Ada Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga men tay Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kay. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo anya, Mari Francia. Ay nawaw, adu damot ah. Si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pa'y lang arod, ta urayam, ah? Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati aglako iti kasta? Wen taad damot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan mabalin mo't ngamin ang maisida, Mare. Tipid, kan saan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan, Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano asa balay? Yan, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan. Delikado. Nyat kayat mo asawan, anak ko. Aday ta, nanang. Kitaan nyo. Half cook mo't tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa'y na. Oh, kitaan nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan iso akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, nakunampay, nanang. Anya nga rudang ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarik tapno makita na matla ang akasto iti ilaklako na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tilako na. Awanan maribebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manon, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anya nga rod ti gagaram. Imayak ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi akmag. Kita anaimbag ti Betamax alako, Mare. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yumanan. Ay nawaw, iso nga rod agim matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Oray di mo isubli ti kwartak, isublik ti lako, Mare. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalabaan nang. Ay na, saan akinaarti ti kastoy, Mare? Agan-anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akit na makit-kita pa ilang tinalabaga, Mare. Ay no di mo kayat di saan laang, nagadupay laang mat asaom, ha? Pobre, anaarte. Anyat imay-imbaga ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay, natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi.
Apay akas lagap apa kayo itaya. Saan mo't? At dalabasit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't la adagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katnoan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan ama sapul ama amuan nyo. Anyati ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day ja babae. Nakaararte ak kanu kat pobre akmat. Andya, No agsasao kat kasla saan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo laang awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong mga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awad lat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta negosyo na. Abay, anya inaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta. Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita a panawon. Ay. Kita abakit. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi kati mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulat kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaararte ka ngamin. Dadaulam pa yan ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ha? Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day a Francia. Wen nga raw, binagaanda ka pa iti pobre na arte. Hay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arteak. Saan mo't agaputa pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta magastos. Iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talang kumakas de tilako na. Saan ta kuman aging matang. Nakunampay nanang. Pagbalinan damutan nga ayop ti tao. Pabor kampay mo't adag itilakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manaktak. Ibagbagak takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy tatang. Amok tar aramida. Wow. Isuro ka para iti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan titulong yo, tatang? Anya? Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. No kaya't mo ditulungan na kan? Ay saan aginanakay kit di. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong. Adaking ka na ita. Apay analiday ka ba kay? Daan ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itang aldaw. Dahita di bagbakin ka ba kay? Na, kastapay mo't lang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahita dagiti agwarwaras adamag may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na,
Apa ni bebang ti pabasulam nga eh. Wan ata isulaang mati nariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na. Iraman mo ba yan? Una, taday tama ti pudno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan nagpampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi taba nagbakit. Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half-cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul, mau. Dumagas kayo pa yanana. Gumatang kayo iti lako. Ay, kwa, Pasensya kan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half-cook ti lakok, Nana. Pasensya kan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti ibagbagak, Nana. Ay, pasensya kan, Francia. Intun maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, Nana. Saanan, napsugak pa'y may. Naa. Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo, nanang. Nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yu tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre da ita. Ne, itid mo matantila akong Fransya. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre kada kami dahi ta. Sana balen Awan mo't ti customer ko. Anya? Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. Amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half-cook. Naluto da ita lakay. Pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danag mun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mau. Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't nga ng customer na. day talaang nga agpaiso Half-cook to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Iso mo lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan mo aramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungat. Ibaga na ang naririta kit pobrita mag. Day tati saan nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan naluto ti Vitamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mau. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay maninda tao. Awan mo't tan mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglangan tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Uwanan No dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day takin ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko.
Sika, tagdesisyon para iti pagim. Bakit kamutan? Amo, noon nga tirumbang aramidan. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya di ko nam itayan, Marimila na. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag intun umay asaba dumare. Kat, Ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti isagana mi apagsasangwan tayo. at dapay kwartayo, Maray. Si kakit dimot mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Agrigri ka? Ah? Saan mo di, Maray? Saan akas tati kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang tiimbaga. Lawlawag nga minatap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la amaamuan no sigurado ka di day Maray. Wen, sigurado mare. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto ah. Siyempre umayak, Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di nga imbakeng ka tipid tayo, Mila ni Bakit? Ay nawaw, apay akas tamanan ti ibagbagam si ka Fortune. Apa akas dyan timbagam iti kumarem? Adda ka di dakas no imbita ak ti kumare klakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wen angam saan pa nga ron asigurado ti budget? Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wen nga madupay tinas ka na bayatan tapakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kung di agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Na, saan ni nakasapulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. Naggastos kay ti kwarta, kaslabak nang ka. Nalipatam samat asaan da ka aputot ti kontraktor. Ayawanin ti ado asao. Siya kung ti makamo. Agbiro kak itinalaklak ka, tapno makatipid tayo. Daytoy lang ti disenyo akabailam nga aramidan, Gina. Mabalin mate customize, ma'am. Mabiit lang, tadda ipakitakan ka. Sige lang, ma'am. Kita am daytoy. Wow! Mayat te kulay kan disenyo te cake, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida ma, kan sigurado am amasurot ti disenyo akayat ko. Jak kayat amadismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, wun gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapol ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo dakal tikek nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Iso anangin naman. Ni Melanie magyay kinasaritam Gina anak kaw. Uwan tatang. Agpaaramid kano iti kek para iti kasangay ti anak na. Anya? Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang? Agpaaramid iti kek kunak.
Nanginatikik akayat natatang kat medyo madanaganak. Ay nawaw. Anya ko matipagdanaga manakaw. Una, ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Dahitang agpaiso tirigat na no saan pa'y amabayaran ti order. Un nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidon ti pagdandanagak. Ay nawaw. Anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pang-aasim ta usaram ta common sense mo si Kapurchon. Na. Kas makita mat, makanda kita, pang pansit, pang makaroni, kandad dumapay. Agasam man na kita ginatgatang mo. Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Manu ngayon tinabati ti kwarta nga intod ko king ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw. Dahitan ti bagbagak Melanie. Hay, naggastos ka, kasla ka bakna. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawam dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngamnoan niya ti kabalan tayo, iso ko mati maanusan. Saan tayo mat anagga po iti pamilya dagiti kontraktor. Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabas ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kasjay Melanie? Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mat nga rod abak nang? Apay adi mo maawatan day ta ayan. Ay nano awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkan. Papudutan man nga minan ti ulo. Anya ngay Mare, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunyag. Un mare, apay ko maasaan. Awan mo kidi Mare. Aywan gayam. Amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Adu tinateng ije balay. Saanin mare, ada ginatang ko'y di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam Mare. Okay lang mare, adamot kit iti kwartami. Apay akasta ti reaksyon mo mare. Awan mo kidi Mare. Sayang, no nang yigak kumaidi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kumaitinateng. Si kakit di mo't mare, di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan, adda kwartami. Kinapudno na, nakasagana aminin mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta Mare. Asla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti bayad ti cake ngayon order mo bakit? Di mon saludsuden numano. Adon tumanin ti saong di tanong ko. Ay nawaw, dahito'y laangan tinabati a kwarta. Na, 500 laangan? Una, tabinayada kung nagitirumbang ang mabayadan. Kurang day ta Mano ti kurang? Ribo ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitarak. Jacket ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Nalakatag gastos nga makapabannog tagsapol. Anya nga rod taramida. No saan pa yan naramid ti cake? Ikansel mo. Agraraman kan tumad ngamin nga agurder iti nangina. Kat amumot nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Milane. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti kek nga order mo. Sorotan nak, taada ti order yung ije kusina. Day ta, ma'am. Ay nawaw, ayan nga ti free a cupcake. Free cupcake. Wan, adda ti free a cupcake saan aya? Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo. Adda dagiti nag-order kan ka, kat adda ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yung ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matadi mo yung bagbaga. Ti amok akat. Amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yo. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangin na ti ingredients. Kan jebanug ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas tayo cancel yulatan ti order yo? Isublim ket iti kwarta. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Awan mat gayam ti free cupcake ti order ko. Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti lukluk ko Anya ti ko na panakaw.
Binalahan ti cake nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay nawaw. Kasano nga rudan da ita? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat ngamin ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kasla basol ko pa yakidi. Day takik ngay. Ano sak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sa bale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Melanie tatang. Sa bagay Ano samlaagan nga ilako iti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan ipos ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, mare. Awan nga rod, mare. Ay nawaw. Kunak man no ada ti in-order mo, mare. Ada, ngam in-cancel ko, mare. Apay ngay. Saan ang mabalin ang maamuan na anasyur ti kwartami? Sigurado ang katawa anak mo ko. Okay kalaang ka di, mare. Di ka matan sumumpat. Ay, kwa, kastoy ngamin, mare. Maditilasa tikin. Madititimplan, iso ajak innal. Ni, sayang mat. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan o kadagiti bisita mi tikas jay amakan. Ay, sige mari panawan ka man pa'y biit. Abdala alaak iti siled mi. Umayak man manang Gina. Si kamat gayam anding. Anya ti masapol mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang. Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabati 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agya manaklaw nay Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milane, kundi order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanya kat madi kanu ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano kumaama di tilasan na, kat no di na matri na manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga deji agayom ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pa'y. Apay mat akas jay mare? Ay nawaw, tiyan niya anding. Rinaman naktikik nga order mo kini Manang Gina. Ginatang ko ti 1 layer, kat naimas mo. Ti kunam kanyak, kat maditilasa na. Ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay, mare? Unay mo tinday di Arjina. Nagistorya pa'y lang. Nangagmot imbagak, mare? Awan la ang ti free cupcake, in-cancel mo mo't adagusan. Ay, siyempre tiyan mo, kat adda na yun na a cupcake. Iti kinangi na ti magatgatang ita, saan ang mabalin ti free, mare? Unay kan, nangina nga tapiman ti ingredients, kan di banugmot piman, aji na nga ramit. Ay, naagtal na kan, mare. Amok adinak mo't lang maawatan. Agtal na kan, ta mga nuaga patapay. Day tatijak kayat iti may sa atao, mare. Kat anya ko maitangay. Anay ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibain. Siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't naklaan nga ibabain. Para lang iti cupcake. Ay, jak amukang ka. Si kalangaro ti ada basol na. Si kapay ti siguro ita. Maminsan pa'y nga damang ko, Para dayta iti panang abil mo kanyak itay. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuwang ka siguro iti libre, isuwa kasta ka. Ammom anangin at ingredients. Pre-cupcake pa'y laang matisang kay bagam. Basan mo matlang nga? Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimpian abanag. Masapol pa lang nga kinlabil kayaw. Bimalasak lang katatang. Masapol ka di abumalis ka.
deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya. Siyak tinaagrabyado nga maisuki di ti kasdi ti ugalin na. Ikaw man tarupa. Di nakpakadanagan tatang, okay aklang. Inaramit ko ti kasdi tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw. Nan ano tapingping mo si Camila ni? Na, kas makita mo, 5 baga. Iso nga road. Apa 5 baga? Basol day di Agina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga agburot ti darak no mapampanunot ko. Na, apa ya kasta? Ah? Amangan mo no siguro nga ngamin man ni Jai. Iso ha kinabil na ka ni Gina. Ay, nangaw. Talaga na ang atang sit day di babae anya. Among bakit? No nasayat kay ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray? Siguro ka kanumot anang darup kini manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan, Maray. Diyan akong ilibak. Isu lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumur aging kat kay kayat na. Sikati ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunem. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga eh. Awan ano kas dati kapanunutan, Mare. Si kamot lang ti nakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, alawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan da nga issue. Kasta agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaro no. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay, nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asig siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, an-anon nyo dagiti natangain sa ko yun, nanang? Itad ko kada femlaken glain, tapno saanan nga isupay agatangan da. Mailaok iti pansayt no kalaysada. No kasta, agkalaysadan? Wun ka numaut. Nagdaton ni Glenn kanyak idikat. Anya kumaita no nagdaton kun ka. Awan mo't kit di, nanang. Nalagip ko laang. Saan ko nga inaklon idi, ta saan akasken kwa na ti type ko. Kontraktor ti kayat ko apakiasawaan, saan kat a construction worker. Gaputa construction worker lang ni Glenn, kasta ti ibagam. Kat numad, nanang. Ay nawaw. Saan apang construction worker ti kastoy aki napintas ko niya? Pang kontraktor ti kastoy aki napintas ko, nanang. Da kayo kit di mat. Ay, aglisi ka man kit didita. Nagadula kit din nga amom si Copperline. Mga sawa mitgaya may ni Glenn, Linda ba kahit? Wun lakay, ni Pemla mula ang akalugaran tayo ti asawaan na. Ay, sayang day, Jay.
Anya nga rod ti maaramidan ta, kat saan mat kano nga iso ti type ti anak ta. Saan kano a construction worker ti kayat na pakiasawaan. Kontraktor ka na lakay. No di kita agraraman day ta Perlin Heh, Nay, mangmangag ko man ang tinagan ko Adda ka di man ang ti inaramid ko, tatang. Agraraman ka kanaw kuna ni tatang mau. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga agraraman da tao? agraraman ka makasawa iti kontraktor. Ay nawaw, no makaasawa ak iti kontraktor, awan ti daddo maamairanod no di da kayo matlaang. Ay unay kayon aya tatang. Nay, si kamat gayam day ta, femla. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka? Anya day ta Perlin. Makikalay sa ka, iti day jaglen? Wan, apay ka day. Ay nawaw, anya launay tinagustuam iti day a construction worker aya. Ay ayatek ni Glenn. Ay ayaten mi ti tunggal maysa. Adda ka di parikot. Ammom ka di, nagdaton ni Glenn kanyak idi? Wan, amok ti may papan iti day tabanang. Nasayaat mo't nga rod. Isu asaan ko nga inaklon, tadyak kayat ti construction worker. Katsi ka, makikalay sa kapay gayam ken ko ana. Okay lang ang kanyak ti construction worker. At least, adda trabaho na. Saan akas iti dadduma dita atambay laang. Sa bagay, talaga pang construction worker laang ngamin tapintas mo. Ti kayat mo asawan. Pang kontraktor ti kasta kinapintas mo. Katuan mat. Ay nawaw, jakamukan ka. Ay, agraraman launay day di a babae. Napudot mo ti ulo mo. Apay ka di? Marurudak ka dagiti tapnao akasta ti ugali na. Sino ti dakda ka matem, femla? Day di a Perlin kunamlan asino akapipintasan mo. Anya? Ipanakal na pa'y anagdaton ka kanukan kwa na ini. Agraman day ta banag? Katuan. Ay na, no siyak lang amang pampanunod. Blessings in disguise ama ko na, ti panang basted na kanyak iti ngamin. Nailisyak iti babae asan ama ikari para kanyak. Kasta unay ti pananguyaw na kadagiti construction worker. Ipanakal na pa'y apang kontraktor ka no, ti kinapintas na. Para makita, no adda ti kontraktor, nagdaton ken ko na. Apay adi ka pa'y lagsagana dita si Caperline. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Kasardaglen ken femla ita. Di ka mapan? Saanan? Da kayo ano kayat yu di mapan? Ngam no siyak, maturog aklatan. Anya? Didak pakibiyangan na nanang, taituloy ko ti maturog. Ay unay ka na nakaw. Ay na, agsaga na kay kid din, tamapan kayon. Saan akom conformity bagbagayo dita? Ni Perlin nga iba kay... Saan kanumot nga umay lakay? Ay ndawa. Apay ka na kung asidaglaing mit ditaw. Jakman amo iti anak ta. Mala, mayabaw, no di na kayat ti umay. Anya nga ita nakapaperbag nga imit mo. Regalo lakay para kada femla ken Glenn. Naimbaglaing, anta napanunot mo ti mangtag. Una, idi pa'y napalabas alawas nga insaganak daytaw. At diritsyo ka nga ruday, ni ti ayanda ta itid mo ti regalaw. Siyak Mike, tumulong ak ngaglutaw. Agkuyog tantong agawid di ka pumampano adagaws. Urayan na, tapno adda kaduak nga agawid kalpasan ti pandangan tayo. Nay, kunaklaki din nung nakaturog kan anak ka. Kasano ko maamakaturog da tao kat nakapigpig samat ti music da di takasaran, tatang? Kagangay na at madamati sa alad Hay, sa anak kid din na makaturog. Anusam tano si kanto matagkalay sakit pagbigyan na kamay. Ewan kaya, kanya mo ti plano. Kaano ka ama asawa? Awan pa'y mat kontraktor ko, tatang. Na, masapul ka di aya akong traktor. Ni tatang mat, kontraktor mat nga rod ti kayat ko. Kita anak mat tatang. Saan basta-basta ti kastoy akinapintas ko anya? Hindi ka kaagraraman Ulitak manen tatang.
Saan akin na agraraman dayjay? Libre lang mo ti agarapaap. Katsyak, arapaap ko ti makiasawa iti may sa kontraktor. Ay, talo atawon manan tinapalabas. Duamot pi manan ti anak da femla ken Glenn. At damutan ti dua nga apo ko ni Mariisang. Katsyak! Ay nawaw, pasagidan dakman ako na ako, nanang. Anya ti planom aya perlain. Kaano ang makiasawa ka? Aguray pa'y ngamin ananang. Awan pa'y nga rod tinamamok a kontraktor. No apay nga minamasapol a kontraktor Ay kat syempre mat ananang. Narigat nga tati makiasawa iti construction worker laang. Ay nanakaw, di ka kuma nagpili-pilay. Ang mga no iti kastangar aramidom kat mabaakan kan. May mayat ti mabaakan, ngam ti makaasawa iti construction worker, anya? Ay na, di kag dardaraso daws. Ang mga no pagbabawiyam to, dagita nga ibagbagam. Ay nananang, no saan mo't lang a kontraktor ti pakiasawaak, uray awanan makias-asawa, nanang. Awan trabahom ita, saan ka di lakay? Awan bakit? Pag inanak man may. Mabalin ka di asikapay laang ti mga awir ka dagiti ubeng. So dino ti papanamaya? Mangisursurak iti nateng lakay. Isupay kumamot dayjay ano magatang. Isupay ang maisukat iti bagas. Mabalin lang tamit. Kita mata di ka unay umatayo. Wen, Agsagana ka nga ruday, nukas tagaan ti planaw. Siya kung ti makamu ka tagit anak ta. di gusam to idawan. Uy, bakit? Aywan gayam lakay. No umay ni nanang, pakibagam kan kwa na nga alaan na tapayong da binulod mi idi na minsan. Ay nawaw, anya man ang tabi nagkat mo si Kafemla? Natang samot dagita. Wen, gumatang ka man kit di tapno maksayan. Hay, kaasi kamat. Anya? No inaklon ko ni Glenn idi, ay awanan, kastagayam ti pagbanagak. Aglaklako akmat siguron itinatang no iso tinakiasawaak. Naimbaglangan tadyak inaklon day a construction worker. Awan ka di tinasayat nga bagam. Tunggal masabat na, pananginsulto akanayon timang mangagkukan ka. Mala, lakwan naklatan iti okrano at dapay nabati di tatap no awan mo't may bagbagam. Diyak kayat ti kasta pananginsultong kanya ka, tapno ibagakan ka. Uray construction worker laang ni Glenn nga asawa. Responsable day jay. Di na ipalubos nga agbisin ti pamilyami. Di ta ka man lang, makadadaol kay taldaw. Nalabas betan day ta panagniw-ngiwat mo. Ay nawaw, at da kayo matgayam di tatatang. Itay pa'y nang ikaw dagitin sa usawang mo kin ni Femla. Ha? Ay, kwa tatang. Kontrol mamatang-iwat mo. Pudno matin bagak tatang? Di mo amaw nga niya ti masakbayan ti tunggal maysa. Agpadunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Di ka agdardarasudaws. Di ka mabutang, no agbalatik tuking kadagita ka ipagbagam. Uyaw ka nga uyaw. Aging gaytawan mo ti kontraktor ka ipagbagam. Addanto ka di tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam addanto. Maamamok to matlang ti kontraktor a para kanyak tatang. Ay na, magagara na klaw na yan. Kalukuan mo mo nga ubeng. Asi dumit ti kontraktor amayat ang mga sawaking kangay. Sapay kastamit ti ugalin. Aglablabos mo't day ja Perlin. Ape man bakit? Ay nakastalaunay ti pananguyaw na kanya. Kadata, lakay. Ti kina-construction worker ko kadiman hindi makagapaw. Wen, lakay. Di mo latan ni kaskaso. Ibaga na no niya tiket na nga ibaga. Di ka agpa-apekto bakit? Tinapatag kat naragsak ta. Naragsak ti pamilyata. Wen, lakay. Naimbaglangan. Dasan nga iso tinasawak. Nariga lakit di timadan itasawa kas kankwana. Iti kas tagalad na. Ang mga nuuray construction worker, kat awan mayat amang ikalay sa kankwana.
Kontraktor ka nung arod ti kayat na. O, ano dati kontraktor ang makayat kang kuana? Pada, marigrigat lang. Tilaan ko manasayat nga ugali ti bumawian na. Ngam di na pa'y maaramid mat. Ay, nawaw. Makiasawa manan ni Isabel agayimaw. Amok day ta, nanang. Kay si Kangay mo, mano atawanan tinapalabas. Ay, nawaw. Di kay agapura, nanang. At dan tumot Kaano nga raw, nalipatam ka day at 35 years old maun. Hay. Ni Jerry ka ngagdatdaton kan Kangay. Di mo kayat day chay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyan tulangan ti pagbanagak no iso ti maasawak. Di aglaklako ak tumot iti balot. Tinapatag legal at trabaho. Ay, saan, nanang? Sa anak akas ka ni Femla nga oray asino laditan. At damot standard ko ano may papankan ayat, nanang. Talaga ang kontraktor laang ti kayat ko. Awanan sa balipay, period. Anya tar aramidin ni Perlin iti sirok ti mangga. Kasla na unag mo ti pampanunutin na lakay. Wow. Apay kalumay. Pinagsasawak ngamin itay. Anya. Iti anyaga po ang pinagsasawam. Wan atag lablabos tingiwat na. Agkasarma na ni Isabel agayam na. Katisaw, awan pa'y. Kasano ko mga men, kat kontraktor ba't kano ti kayat na? Di na kano kayat ti agregat, iso akasta. Ti kayat na, kit agbyag adon niya, no makiasawa. Ti saludsaw. Adda nga ta kontraktor ang mga yatkan kwa na. No adda, di adda ko man inyam amuna kadata. Siyempre, nalaing magdagita kontraktor, bakit? Pilin damot ati pada da nga adda mabalin na itibiyag. Agrubatayin perleng. Ita ti kasarda Isabel ken George. Masadutak ang mapantatang. Awan mi taramidam dito'y balay. Di mo kaya ti karni aya. Agbiagak nga oraywan ti karne. Hindi ho. Apay nga agungit ka ngay kanya. Inbagak nga rudan asa anak amapan, ulit-ulitan nyo pa'y lang mat. Kumusta nga iti kasar nga inatendaram, Glenn, lakay? Nasayat may bakay. Nakitak da ang tilindakin angkel ko las ijay. Ni Perlin ngay. O, mutan na pan. Ang mga numadanagan launay day chay. Makiasawa amin ang ababalasang akabatch mi. Ngam isaw awan pa'y. Awan sapay mo ti kontraktor na bakay. Kano manumutin ti tawon na day chay. Nasurok at 35 nan. No di na baliwan ti kasjay akapanunutan na. Ay awanan na. Amangan no agbaak tumutun. Ay, chus na dayta na bakay. Isumot ti kayat na. Okay ka kadilaang perlay na nakaw. Ha? Ay, kwa nanang. Di ka matagtagari dita. At dala ang panpanunutak, nanang. Anya ngay dayta. Ay, kwa. Madanagan ak nga rudan, nanang. 35 kaon ngagpaisaw. Ka? Kat awan pa'y asawak, nanang. Oray nobyo la kumano isaw. Aduma tinagdaton kan kaiday. Jay daduma nang asawa da payang. Aduda ang saan damat nga rud a kontraktor. Ay awanan. Ang mga no talaga agasat mo ti agbaka na ka. Aklunum laangan. Anya ngay nga raw kat agpili-pili ka mag. Ay, kasano ngayon dayta, nanang? Ay awanan na. No day tatigasat mo. Ti agbaa. Awanan maaramitan tayaw. Si kamot laang tinangaramid iti kastagasat mo. Tabinasted mo ma, dagiti nagdaton kan kaiday. Kan inuy-uyaw mo pa ay dagiti kalugaran tayaw. Anak ki asawa iti construction worker. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di kagbalin adarasudos. Di mo labsan ti agsao kontra iti padam a tao. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakas abalikas mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawa!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyang aminan niya ibagbaga makasapulan ni Ana, may tabakit. Kasapulan na ti kostyom lakay. Kostyom? Wen, buwan nang wika ngamin ita, kat ada ti program ije pagadalan. Ay nawaw, anya kostyom kanungay. Je kaslabado da idi ah. Awan mo tikas diabado tayo. Iso nga rod nga agabang, Pagabangam nga rod. kini maridina latan. Una no dapay ekstra na ijay. Mapanak iti ayan na intun bigat, agpili akmet. Saan na mabalin nga awan ti kostyom ni Ana? O sige, sikatin makaam mo. Tano siya awan amok no may papaniti kakasta abanag. Pakiserrak tuman, dagiti ba domino agtudo, nanang? Ay nawaw, sa dino ti papanam ayamay ta. Iti ayan ni Maridina. Anya ti aramidom ijay. Mapanaklak kita iti kostyom, nanang. Awang mo ngamin isuot ti apo ko yu. Masapul nga agabang tayo. Anan mo ni Ana ti kostyum aya. Jak na ibaga kada kayo, ayan, nanang. Awan mo't malagip ko anak ka. Para iti buwan ng wika. Ada ngamin program da iti pagadalan. Kasapulan na tay kaslabado dagiti babae ide. Ah, ay ada nakitak iti ayan ni Dina. Papaabangan na maut. Wen, nanang. Iti ayan na ti papanak ita. Ay wun mapan mo kita no adda ti umanayan ti kwarta tayaw. Nagadaw ti bisitam ita, di na anak kaw. Kukumarik ti daddo matatang. May da nagpili iti bado nga abangan da. Mayat mo't gayam ti negosyo akastaan niya. Wun ano ita nga gusto tatang. Buwan nang wika ngamin itaket. Kasday gayam na jay. Wun tatang, kitain nyo kat man manulangan tinabati abado. Pang kostyum dagiti ubing ijay pagadalan. Wen nga raw. Dakkel tumot ati income mo no kastalaang anak kaw. Sapay lang kumaataan na danda dagiti inabangan da. Tapno mayat to nga isublida. Kan tapno saan amaksayan ti income ko nga agpa-repair no addaman tinaperdi. Binilin mo kumaida, Wen tatang, ngam no daduma, adda dagiti tangken ulong. Iso ang masapol nga da deposit da. Si kamat ti masalaw ko dito dalan, may taba ka. Sa dino ti papanam. Sapay di ka nangalay ti payong mo. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, mapanak ak kita iti isuot ni Ana intun buwan ng wika ah. Mapanak iti ayan ni Maridina. Pilyam tay kabaalan tayo nga abangan Katuan mo't, anya ngay ta nakasako abinagkat mo. Kamote. Iyawid mo nga rudan ah. Ibagam kininanang ta mangiling ta. Mayat day ta ama ikape. Wen. Sige, agpatuloy ka matentap no di ka marabyan. Sapay kasla agtudo. Isarak yun to tibado tayo no agtudo ah. Inbilin ko matkit di kininanang ngam amangan kunak no nalipatan na. Narigat, yaglaba. Naimbag abigat mo, Maridina. Umayak man? Kastamot kan ka, Mare Maita. Umay kalat na At dati kostyum mo dita, Mare. Dagiti lang makitkitam tinabati, Mare. Inabangan dan ti daduma. Agpili akman iti isuot ni Ana, Mare. Ay, wala, Mare. Agkita ka, no, adda kurso nadam dita. Day tala ang atalaga tinabati, Mare.
Awanan iduldulin mo dita? Awanan, Mare. Ay nawaw, nangina mo gayam ti abang. Anyat ko na, Mare. Ah, ituloy mo lang ti aramidem dita ta pili akpay. No adda magustuak, ibagaktukin ka. O sige, Mare. Agpili ka dita, ta ituloy ko pa itar aramidak iti kusina. Ayaban naktulaan no nakapili kan. Fly me to the moon Nay, and let me apay di play. mo si kasulti Among the customer mo, di na anak kao. Agpili ka no pa'y tatang. Ang mga no kasapulan na titulong mo. Ay nawaw, kabailan ni Mari may taday tatang. Da kayo kidimot. Uwen, ah. Ken may sa di na kayat ti madisturbo no kasta amadama ti panagpili na tatang. Nay, may payapayan na ka, anak. Ayun nga agpaiso. Nakapilin sa tayo. Sige tatang, panawan kayo biit tamapan ko kitaan. Amangan no addamot tan tinapili na. Kumusta ngay Mari Maita? Nakapili ka din? Aywan mare, daytoy ti kayat ko. Sigurado ang maibagay kan ana day tamare. Wen nga rod mare, magustuak launay ti disenyo na. Kasla sosyal akit kitaan. Iso na laang ata. Iso na laang ta. Iso na laang ata nakangingina ti abang. Ha? Mabalin aki sayam ti abang na mare. Kisayam iti uray sa nga ribo. Ay nawaw, nagdakkel mo tin Mare. Alan amare, agkumari tamot. Sige, basta isublim adagos amare. Kan anadam Wen mare, di ka madanagan. Agsingirak iti deposit, tapno sigurado ang maisubli da ita. Ay, mabalin nga utang ko pa'y laang ti daduma mare. Ay nawaw, apay nga Mare. Awan pa'y nga minti kwartak mare. Di ka madanagan, tabayadak tumula ang kang ka. No agswildo ak iti palwagan tayo, itad ko adagos kang ka. Day tao iti nabaga makostyum ni Ana. Wen nanang. Ay nawaw, sosyalakit kita na. Mayat ti disenyo na. Siyempre nalaingak nga agpili nanang. Amangan mo no nangina day tanak ko. Wen, nangina talaga ngam tinawarak ti kumarek. Gidaduma, bayadak to no ada kwartak. Anya, inutang mo. Di bali taad dati palwagan mi kini Mari Rima. Siya kun ti sumaro no amarilisan. Adanam namaak apagbayad ko nanang. Sayang mo ti kwarta. Diyay nalaklak ako matipinilay. Kasano ko maasayang? Kat isuot mo't day tati apo ko yun nanang. Tay simple lat ako mantina ba nga manakaw. Ni nanang mo't. Day tangarod mo't ti kayat ko. Kita am ti inabangak nga isuot ni Ana lakay. Ay nawaw, apay akastapay lang ti pinilim bakit? Naa, kita am ngamin ana imbag Sosyal akit kitaan lakay. Sigurado anangina ti abang day ta kostyum. Nangina nga agpayso Ayunay kan bakit? Saan ka di nga imbagakan ka at ay kabaalan tayo abayadan ti pilyam? Day tangarod mo't ti kayat ko. Umanay nga rod day ta ka ni Ana. Wen lakay. Bagbagay nan tupay. Sigurado nga isunto ti kapipintasan iti kostyum inton Lunes. Adun to ti umapal no kwa. Na, taday tapay lang mo, tinapanunot mo. Ay nawaw ka. Ay nawaw, asino ti sirip-siripan nyo iti tawat natang. Damay takin, Ana. Umay katakitaan. Ay nawaw, bagbagay ni Ana ti kostyum na atatang. Waling nga raw. Bagay na laon at tikas jay abadaw. Angam ti parikot ko laang, tinawaran ni Mari Maita ti abang day di abado tatang. Utang pa'y ti daduma, manulaang ngay ti nyawat na kanyak. Raya, apay ngay. Day tangarod tatang, anusak nga urayan ti sweldo na iti paluwagan mi, ta isumot tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ay, day tamat ngagpay sutirigat na numaminsan. Nang ro na pa'y no gayim mo ti customer mo.
Kumusta nga iti buwan ng wika iti pagadalan, bakit? Ay, kat mayat Agtugaw ka, taada na patag nga ibagak kang ka. Ano na dyan? Amum ka de. Ti anak ta ti kapipintasan iti bado iti pagadalan itay. Nga Kan madlaw ko nga ado ti umapapal kang kwana. Ay nawaw. Kung naklakid din no napatag ti bagam. Day talaga yan. Unay kan, Jason. Kasla di mo ma-appreciate ti anak ta. Saan nakasta bakit? Ti kanyak laeng kat saan ko maakasta ti ibagbagam. Nagsakit iti lapayag. Apay da ito'y bado nga inabangam dito si Kamayta. Apay ka di, nanang. Kunaklakit di ano insublim da ito yan. Saan pa'y ata at dangarod dita? Ay unay ka na nakaw. Isublima unta mga numaperdi pa eh. Bayan nyo pa'y laang dita, nanang. Da kayukit di mo. Isublimon ko na ta mga numaperdi pa eh. Mano nga aldawon tinapalabas, ipod nalpas ti buwan ng wika daan na iji pagadalan. Ngam di mo pa'y mo na isubli day ta a costume. Syakto ti makaam mo dita. Di yung amin pakibiyangan. Amok ti aramiduk ay nawaw. Una yan ni Mari Mayta, tatang. Ay nawaw. Apay ni Mayta, anak ka. Di na pa'y naisubli ti inabangan na a costume. Anya. Ay, makalawasan tinapalabas. Sipod nalpas ti program daan ay pagadalan. Ngam di namat ko na nga isubli na. I-text mo Ang mga no di naktumula replyan, tatang. Wano saan sikan ti mapan mangala iti balay da. Ay, wansalangan. Siya akong timapan. Sayang mat no adapay timayat ang mga bang itiday di abado. Wala. Sayang mati oportunidad no kwa. Ay, day tangarot, tatang. Una yan, makapa-stress mat. Umayak man, Mari Mayta. Ay nawaw. Anya ti aramidum dito'y balay, Mare? Umay ko alaan ti inabangam abado, Mare. Ha? Ni, isumat ta inig ka, Mare. Ay, kwa? Muto yun, Mare, ta i-display tumanan. Isupay mo't ano at dati mayat ang mga bang. Siya kunti agad yas, tadi mo mo't masangot yung mga isubli. Naa? Apay akastamot ti panagsasaom kanya? Wan ata siya pa'y ti pinaguray mo, Mare. Kukuha mo day ta kostyum. Ay, nawaw. Ne, anyangay dayto, Mare. Manchamot dayto eh. Tangay aggaganat ka, sikan ti mangilaba. Ay, nawaw, di mo pa'y nabayadan, ng pinirdimatan. Makauray ka ngamin bayadak to. Adda penalty na dayto, Mare. Saan analaka ti mangilaba iti kastoy a kostyuman niya? Kita umot at disenyo na. Bayadak laeng numano ti nagsaritaan ta. Penalty nga ibagbagamot dita. Day ta pagkwartaam ti amom. Anya? Ay, awanan. Sayang dayto a kostyum. Ipadas mo nga ilaba anak ka. Sapay kastoy ti disenyo na, tatang. Day tangag paisaw terigat na. Naimbag kumakunak no nalaka kasarsarita day di ang Mari Mayta. Saan mo't nga rod, da isupay tinaturay nga agsasao. Kasano nga runan day ta? Kasaritak ni Mari Rema. Ibagak takisaya na ti sweldon ni Mayta iti paluwagan mi. Masapol nga ag-penalty tanatangsit mo't day di a babae. Di na amo ti makisarita na sayaat. Wala no umanukot ni Rema. Umanugot day di tatang. Mapanak iti ayan na itamot laang. Tainton Friday, kat i-release na ti sweldo ni Mayta. Talaga asyak ti kalkalabanan day ta adina Ay nawaw, apay ni Dina. Inala nakit di tirat duma a kwartak iti paluwagan may. Anya, Di mo't agbain day ta babae. Sapay subrat inala na. dayta siguro na ti penalty naman siyaan ako siyang. Ay, saan ang mabalin ti kasta? Mapanak iti ayan na itamot laang, tagsarita kami iti nalapat. Rupat kwarta na ita babae. May samot day di arima. Gaputa siyak tilas nga agswildaw. Intod nakit dito dat duma kwartak iti day di babae. Ay nawaw! Dina! Dina! Rumwar ka dita, tagsarita ta! May papanitian niya, may ta. Ay nawaw,
Ag hindi di ammo kapaylaan. Isublim ti kwartak nga inalam. Excuse me, kwartak day jay. Sobra ti inalam kinirima. Adda nga rod penalty. Siyak tinarigatan anang ikat iti mancha iti inabangam a kostyum. Ay saan? Isublim ti kwartak no di mo kaya ti maipabarangay. Adda kan ka ano, pabarangay ka. Sa anak amabutang, taamok nga dalaban ko. Di ka madanagan, ta sumango ak no bilang man ta ipabarangay na. Adda ebidensyak mare, apay ti kunam awan. Anya? No awanan ti baga, mabalin mo ti pumanaw. Di ka manaktak tabisi ak ita. Bagaan naktulat ta, no kaano nga agsasarita tayo iji barangay hall. Ay, sayang mo dayjay lakay. Sayang agpayso ngam basol mo mutlaang no apay nagastusan ka. Irresponsable kan tumat namin. Imbis nga da maigatang iti bagas. Pagadalam day ta napasamak, tapno inton sumaruno, agbalin kan a responsable. Malugi mat piman tinegosyo da no pirgen nyo na kita akostyong. Ay, nawaw! Saan adakas no kayat mo asosyal wenno bongga ti isuot ti anak mo? Tinapatag kat awan maagrabyadom apadam a tao. Kan siguradwam a kompleto ti bayad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakapulis ka mat, yula anak ko. Ada meeting mi iji pagadalan ita nanang. Ay wun mayat da ita. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak iji pagadalan. Noan niya man ti ipamiting dagita Karugurgila ang ti klase, ag meeting adagusan. Ay nawaw, kasapulan mo't piman da ita Makapaasar. Responsibilidad mo da ita kas ina ti anak mo. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak iji pagadalan. Saan mo't amabalay na basta mapanlaang ti anak mo ijay. Alawanan nanang, mapanan. Denggam anasaya at no anya ti ipamiting da tapno maawatam. Amangan no agawid ka ket adon tumanen ti ririm dita. Dumagas ka pa'y Mariola. Makimiting ka kadita, Mari Anjay. Wen, mapanak. Sika nga'y. Isumat lang ti papanak. Ay katagkuyog tangaroden tapno adda ka duwa. Ay nawaw, may mayat manan amare. Tapno ada ka inistoryak iti dalan. Mabiit lang nga rod ta isarak ti istor ko, Maray. Awan nila kay mo aya. Awan, Maray. Adda na panan na. Agawa am nga rod ta urahin ka. Agkuyog ta amapan iti pagadalan. Oh, nateng nanang. Ay nawaw. Nangalaam iti aduan natang sebyo anak kaw. Dinawat ko iti gayem ko nanang. Reject da reta. Nga mabalin pa ya si daen. Ay wun naimbaglaang ang tadimawat ka. At dati abasto tayo italawas. Di pa'y isaw agatangan tayo. Wala nang. Niyo lang ay, jak mo't makita. Remwar ita agsapa. Di naimbagakan kaya. Saan mat nanang? Sa dino, tinapanan na. Adda ka no meeting da ije pagadalan. Gusto no napan na meeting. Naimbagman ta na panunot na dayta. Wun maut. Sapay la kumaata maawatan na no niya ti ipamiting da ijay.
Wen nga road. Sapay la kumata di naman ang aramidan tikas iti inaramid na idinapalabas atawon. Nalpasan ti meeting, Mariula. Agdiretso ka kadi nga agawid. Wan, Mari. Ay, wan gayam. Apay amasapol nga agbayad tayo. Ha? Para anya di bayadan tayo a 50 pesos per week ka, no? Ay kwa, para igipurdiyaan tayo nga agdalos iti classroom. Saan mo't ngamin akabailan dagiti hubing ti agdalos. Grade 1 pa ilaang dagita. Di damot mabagkat ti tugawan. Kandida kabailan ti agmap. Iso na pagsasaritaan nga agbirok tayo laangan iti purdiyaan tayo. Tapno adda agdalos. Intayag mo mati imam itay, Mare. Ay, kasjay. Wen, Mare, idi napalabas alawas ngamin kat awan piman ti parents ang nagdalos. Ni ma'am tinagsagad ken nagmap iti classroom. Busy tayo mo ngamin amin, iso aday talaangan ti pamuspusan. Ngam no di mo kaya ti agbayad, mabalin mat amapan ka agdalos. Okay. Agdiretso ka kadi nga agawid, winaw. Dumagasak pa'y iti ayan ni Mari Anding. Mapan ko man alaan ti order ko kan kwa na. Umuna ak nga rudan nga agawid. Sige, Mare, agan-anad ka Nagado ang mabaybayadan, ay nawaw. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupungtutam si Kayula. Asano? Agbayad kami di kano iti 50 pesos per week. Para ite, Por dia kano dagiti mapan agdalos iji classroom dagiti ubing. Ti ko na siguro dagiti kakadwak aparentes kat nalakati agbirok iti kwarta. no awan kwartam, mabalin mo't siguro ang makisarita ka. Tauray agdalos ka laangan. Babasit pa'y ngamin dagiti grade 1. Sapay nagdadagsan ti tugawan. Di dan samot piman kabaela na bagkatan. Amok kayat dalaang nga adda kupitan da. Ay nawaw, di ka man nagsao akasta si Kayula. Manulaang mat nga ita 50 pesos. Katput numot. Rupat kwarta dagita. Pabida aparentes. Una yun. Anya nga ron ti kayat mau, libre amen. Di ka tumulong agdalaos. Ay na, awan kit di ti babain mo no ti maestra pa'y laang ti anak mo ti pagdalusam. Simple laang mo dayta katanak ko. Anya tayo sursurat mau anjay anak. Listaan, tatang. Listaan itay. Bayad dagiti parents, tatang. Awan nga minti mayat nga agdalos ijay classroom, no kasta ang malpas ti klase. Iso a pinurdiya mi ni Ines. Husto atap no adang dalaos. Wen nga ron, tatang, saan mat nga min akabailan dagiti grade 1 ti agdalos, tadida mo't mabagkat ti tugaw, kan masapul nga agmap. Sa bali nga ron itaan. Wen nga ron, tatang, naimbag kumamat no adda mayat a parents nga agboluntaryo, ta iso dalaangan ti agdalos. Kaasimat piman ni ma'am, iso lang aruden ti agisursuro, iso pa'y tinamnamaan da nga agdalos ijay classroom. Mala, agawa nga rudan nga ramidan na ita. Kalpasan na, mangrami itayam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y pagadalan, Mariula. Apay ka day? Agsingirak ko, mamare. Tapno adda ko mati maipasweldo ije purpurdiyaan tayo nga agdalos. Nagadumo day ta sing-singiran nyo. Ni, apaya kastangay, mare. Isumot na pagsasaritaan tayo. 50 pesos per week is too much, Maray. Dakkal unay day ta. No di mo kaya ti agbayad, mabalin mat nga agdalos ka, mare. Uray maminsan lang iti makalawas. Rupat kwarta kayo launay mo't. Singir kayo singir. Ti ang mumsamot kat ibulbul sami ti kwarta. Por diyan ni Ines nga agdalos ti ibaybayad yu, mare. Anya nga ron ti kayat mo, libre tayo ti panagdalos na. Ay nawaw, dayta 50 pesos lakit din ti pakabasbasula. Baki por diya kakadii tayo la. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, anya nga ron ti aramidam. Aguray pa'y man, tanay. Nagado ti pampanunutak ita. Apay kadi aya. Singir tumot day dyan nga anji. Agasam nga di 50 pesos per week abay bayadan me. No sa anak nga agbidot,
Dayta ti ipurdiya yu kan Ines. Isumot ti innalayo para dalos ijay classroom ti grade 1. Jak amon, makapaasar mo ngamin ti kasta. No di mo kaya ti agbayad, agboluntaryo ka nga agdalos. Asino ti banbanugan dangay? Ay nawaw, ti kayat mo nga rod kat libre amin. Ay agraraman kamot ano kasta ti mindset mo anak ko. Agbain kamot basit Di mo kaya ti agbayad, takas ko nam kat nangina ti 50 pesos. Ita, di mo maamanan kaya ti agdalos. Kasanong arudan day tangay, amom alibre ti panagadal ti anak mo ijay. Aramidem mo ti responsibilidad mo kas parent. Awan ka di trabahom italakay. Awan bakit? Day off ko. Apay ka di? Mabalin ka di, asikapay laang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Ada aramidam? Awan ng masadutak amapan. Ay nawaw. Apay mo't? Una, tama nga numakitak ti kagurgurak ijay. Anya? Kan may sa, umay ni Frenny dito'y balay inton madamdama, ta ipariban ko ti buok ko kinkwana. Isu asikapay laang ti mangitulod iti anak ta. O sige. Isaganam nga rudan ti balon na. Ta siya akong ti mangitulod inton madamdama. Kunak tumat, si kaday tamanong Sebyo. Apay, anya ti bagaman di? Agsingirak ko mamanong. Ay nawaw. Paray ti anya. Saan ka di nga imbaga ni Mario lakan ka ti may papan iti na pagsasaritaan mi apurdiyaan mi ni Ines? Tapno adda agdalos iti classroom dagiti ubing? Di da mo ngamin kabailan ti agdalos ta grade 1 dagijay. 50 pesos per week manong. Jay daduma no adda sobra, maigatang iti sabon kan daduma pay ang masapsapol dagiti ubing diti pagadalan. Sapay awan intugot ko akwarta ita. Jak tumot ammo. Okay lang ka din, no? Inton o may alawas nga itod ko. Mabalin lang tamat manong. No nadagsan unay para kada kayo ti 50 pesos per week, adda remedyo na. Mabalin ada kayo ti agdalos iti classroom, tapno saanan nga agpurdiya. Uray maminsan iti makalawas laang. Andamot gayam mabayadan iti pagadalan, bakit? Ay nawaw, siningir na kaday jay nga anjay? Wen ta para kanumot piman iti purpurdiyaan yung agdalos. Di kan agbayad, daktal unay ta 50 pesos per week aday ta. Ay nawaw, no kayat mo di sikan ti mapanagdalos, bakit? Asino nga iti banbanugan dagita? Ayun ay kan, para matlaang iti anak ta Saan mo't piman na private school na ita? Kan may sa, di ka mabain iti maestra ti anak mo. Iso pa lang mat ti pagdalusan, may ti pagadalan. Nagadulakit di nga amo dagita. Na, nairuam kalaunay mo libre amin. Di mo kayat ti agdalos. Di mo manin kayat ti agbordiya. No tutuusan kat manulang mat ta 50 pesos per week. Para mo't lang ka iti ubing da ita, bakit? Di nakman rungrungan, sika, si Biw. Na ita 50 pesos per week. Nagado aririm. Ngam no pagpariban, pang lipstick, manicure, kan pedicure mo. Awan mo tririm. Ay na, nakababain man ti kasta, bakit? Apay si Anjay. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam ayan. Singir ka, singir. Na, di ka mat makaaw-awat. 50 pesos per week. 200 pesos per month lang ngam nagadua sa Daktal unay dayta ako nakmanan. No di mo kayat ay kat mapan kang rod agdalos. Awan ka mat ang makitak ijay classroom no pa nagdadalos. Asino ti banbanugan nyo ay? Na, agbain ka mat Anya ti kayat mo? Ni ma'am ti mga ramid iti amin para iti anak mo? Ni ma'am ti pagsagadam kas kada agmap ken agdalos ijay CR? Agbain ka kunak manen. Nairwam ka launa yun alibre amin. Para 50 pesos lang nagado tirirem. At danto pa'y pagpariban mo. Adda pagpamanicure kan pedicure mo. Adda pa'y pang lipstick mo. Naa. Riri ka ariri. Di mo ngarod alistuan ti mapan agdalos ijay classroom no talaga ka. Namin ano nga imbagakken ka amapan ka agdalos. No dakkel unay ta 50 pesos para ken ka. Ngam awan ka mat amakita. Ay nawaw ka.
Nagbinbinog kayo, may kaniyula di ta paraangan, anak kaw. Ay, kasano mo kaming tatang, makapahay blood day di ayula. Apay ka now. Nagado ariri na tatang, di kaya't na siguro akit libre amin iji pagadalan. Anya, Wen matatang, dakkel ka noonay ti 50 pesos per week. Idi ko nakamapan na idalusan di ubing na, di mo ngarod mapan. talaga siguro nga da kakasta tao. Nairuam na iti libre. Makapahay blood ngarod tatang, adda pagpariband na. Adda pa'y lipstick, kan naka-cutics pa'y. Ngamday ta 50 pesos per week. Agparinga, ay una yan. Ano sa manakaw? Kasta talaga nagiti tattao no maminsan. Umun-una ti reklamo na. Nairuam na iti libre. Ninanais ka ti lumabas tatang. Mabiit man laang takasarita. Bagbagaan nyo man niyula, nanais ka. Nay, apay niyula, balasang kaw. Reklamadora, nana. Agunget ta singirak kano asingir. Ngem di namat ngarod aramiden ti responsibilidad na iti pagadalan. Papintas a papintas, ngem ni. Anya ngay dayjay. Para 50 pesos laan, siya din ti stressen na. Di namat panunutan ang mabambanog ni Ines nga agdaldalos. Ay nabalasang kaw. Nabin ano a binagbagaak day dya tao, ngamtangken ulo. Nairwam iti libre so akasta. Pakibagaman nana, no dakkel ti 50 pesos, umay ngarod agdalos Ay wan, ibagak taw. Isumot laeng nga awan ter aramiden na ije balay. Day talaeng mat agpapapintas ti paglaingan na. Malamanen, panagsusundo manen kadagiti ubeng. Sikaman pa'y timapan nanang. Sika at agdalos kamot laengan. Ay nawaw, nabanugak nga rod nanang. Anya kumati nakabandugam, katawan mo ti inaramid mo itang aldaw. Tangay number 1 ka ariklamo, mapan ka ije pagadalan, ta idalusam ti anak mo. Panunutam, public school dayta. Saan unay adakil ti mabayadan, isu at tumulong ka kumamot ayula. Simple lang dagita abanag, di mo pa'y maramid mo. Anya? Saan ngamin ati reklamom tinangruna? Aramidem mo't ati responsibilidad mo kas ina. Saan nga amin kat libre? Panunutom day tanak ka. Kasi mo't ni Ines no ilibrem ti panagdalos na. Nalawag mo't piman jay kunada, ano awan pagbayad, agdalos, tapnosanan ang masapol ang mapurdiyan ni Ines. Kaslan nalakamot nanang. Na, no pagpariban mo, agda budget mo. Ngam no panagadal ti anak mo, kasta ka. Ay di ka man paidam si Kayula. Engka ki di agdalos, tapno awan ti ado ariren. Apay akurang ti sweldo nga inted mo, si Kasebyo. Inted ko kan Ines ti daduma. Purdiya na anagdalos, takasadot mo mat nga ro ti mapanagdalos iti pagadalan. Kunakmat adikan agbayad. Kat mapan mo idalusan ti anak ta Maminsan lang na iti makalawas. Nagadulaki din na saom. Nagsimple na ba nagpagbali na mabigdil? Ti kunakat agtipid tayo. Agtipid? Kitaman tabuok mo. Nakariban. At dapay kulay na. Kitam takukom. The cutics. Kasta ti agtipid. Agpanunot ka man ngamin si Kayola. Sao ka sao. Riri ka arire. Ngam kasadot mo mo ti mapanagdalaws. Anya a klase ti ugali ti adaken ka. Agpanunot ka man mo. Nakababain ka dagiti padam a parents ti kasta nga ugalyaw. Bayad ko, Mari Angie, para itaalawas. Kunak man no kayat mo dagdalos. Jak basango, Mari. Iso nga agbayad aklaangan. Amangan no agriri ka manan inton madamdama. Saanan, Mari? Siguradum lang Husto kayo, Mari. Husto ti kanayon yung nga ibaga kanyak. Responsibilidad ko da ito'y. Iso arumbang laang nga aramida. Kasta amare.
Dakdakkel to pa'y ti gastos mo iti salon, ngam ti bayadam dito pagadalan. Pasensya kan amare, kamalik day jay. Inton sumaruno, agpanunot ana imbag sakbay nga agrire. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, agpanunot ka pa nga umuna. Laglagi pam, asaan nga amin abanag kat libre. Pudno anarigat di agsapul iti kwarta, ngam no disidido ka, kabaalam a may remedyoan dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.